Buna men geldim. Xudo kalsa Xudo buyursa o inişlerin stüdent şahrınaçı. Bu muzika görse bu o'tirishning janda studentlar shaharchasidan chiqib atibdi. Bu yerda Govudun ballarda o'sha yerda. Men tushundan Govudunning operleri, uchastka o'ylari, tergovchilar o'sha yerda. 11'den 25 minut öttü. Daha da konsert bo'lib o'tadi. Buların konsertichi. Men Rayshana suradim, что saat 12 geçen bolu, 11:30 saat 1 geçen bolu oşonda Rayşanasını ko'rsatib qo'ysin. Desem hech kim ko'rsatmayla, hozir da öyle girip ketadi. Hozir starshini aytam, начальникni aytam deb biroq chiqib konkretni tak javob bera olmay aytadi. Nere turib men uyushib qoldim. Mana ko'rsangizlar bo'ladi. Thank you so much. Wow, आपकी एनर्जी यार उधर भी इधर भी. That's amazing. आपकी वजह से मेरे में एनर्जी आई है because I've been traveling for the past 2 years. I have not slept at all. But I think this is all worth it. Bu şarkının deyimleri. The stage. So, but I have to at some point. Красавчик, братан. Ты сейчас красавчик, завтра лучше штраф будешь платить. Заходит böyle koyulu bulacak. Kaçı? Yapma öyle bir şey. This is actually the most difficult song in my list, and you guys want me to sing it again. But for you, yet again, I will sing it. Here we go with Malang, everybody. Oh, to all the must Malangis out there. Here we go.
Assalamu alaikum тугандар. Бүгін 6 май. Мен Мейрага келген болчумун. Тиги концерт боюнча. Концерт кечеги түнү саат 1 чейин болду. Уруксат берсе саат 11 чейин уруксат берет. 11ден кийинкisi уже мыйзамсыз болот. Ошо тууралуу келип, социальный вице-мэр менен сүйлөштүм, телефон номерин алып телефондочу. Буларга 10 чейин выходной экен. Оны келип, арыз жазабыз. Ошо арыз негизинде 14 күнүн ичинде карап, мага жооп берет жана чара көрөт деген ойдомун. Видеону ошондо арызга кыстарып жазылат. Бүгүн 6 май. Жалал шаарындабыз.